نحن في هذه المرحلة ام التي دویده نخطط میدنه للسفر گو لمدة وقتی چونه 3 هجی أشهر سوری بو نخطط مکیه. لحالة ام استقرار دروشک تاما دائم آماده باشیه سنقوم دنه و نعمل على مدار ام الساعات 24 لتجهيز ساعتان کار الحجاج دکن جبو آماده کرنه هجیانو و گو هستنه للمقرات. وان بو تم مکی. في المرحلة تکونا خبره السابقة ده تسمية إدارة شانده البعثات این جودا هاتن المختلفة دست نشان للجهات کرن. الإدارية دناو ده والجهات شانده المنوطة ایداری، بالتنسيقية شانده والتعديل الأداء. اولی، وأطلبنا من شانده الله عز وجل تندرستی و شانده في راگهاندنه. عقد ورشات بخیر عمل خدای ميدانية مزن مل وتنسيق شام به همو التزامي کارمند مع شانده آن را كامل کارگه بوادر پراتیکی و البعثات فیزیکی لدا خستن. للتأكد من داکو ام جهوزية جامده بون الإمدادات وانا هنا جبو في المركز پیکانینا القومي کار للبحوث. لمکی و نحن بفضل مدینه الله نقوم پشتراست ببن. بالتنسيق مع كل ام الجهات بخیر العاملة خدای به في همو مجالات آلین کار الحكومة این تماسا کوده واتفاقا راستراست به مع خدمت شركات هجین الغاز سوریه را السورية. ده تکلیه وقمنا دبن. بعقد همه لقاءات هنگی دکن. مكثفة ما بدسته مع فروکوانیا الإدارة سیویل و الميدانية همو وهم آلین بالتعرف کوده خدمت هجیان بکن را گلک هفدیتن پیکانی. بتأمين نقلهم داکو و في گوهستن آوان با المملكة العربية عربستان السعودية سعودی مسوگر بکن وجميع و الجهات همو آلیان آماده بونا التي خویا تان تحتسب جبو خدمت کرنا دعم هجیان نشاندان. الحج.